nituye umupfumu mu masaha ye hano akaba hari umuhungu wanzanye Aimable bimeze bite uyu ni umupfumu koko hambwira mbona no umupfumu zadasanzwe kuko ndabona mu nzu yiwe udukono ibase ibicuma ari kunyweramo nje biri kuncanga uyu nawe wambwiraga koko n'uyu ni mushiki wanje yambwiye yuko yamujaniye umuntu wamukorera ibintu bidasanzwe ubwo ntavuga nti nanjye umukobwa nigishije hoya Aimable nje ndashaka kugira ngo mbanze nibarize muganga sibyo mba barambwiza ukuri mugabo uvura izihe ndwara atari ibintu byo kubeshya nk'aba bamamyi babapfumu bateye Jego twebwe ntabwo tuzana ibintu byo kubesha abantu twebwe nabo turabanyarwanda kuko abanyarwanda nibo baje bakora bitu bya mubaya sana jewe ndagukorera ibintu bikagaragarira mu maso yawe uyu mukobwa we naramukoreye arabizi ndetse nabandi nabo hanze nabo bose turabakorera ibintu biza none se mugabo wabuvura nk'indwara wenda zingana nka gute mu buzima bwawe cyane kuko ngumvura warayishi cyane abantu ndagukorana bafite ibibazo by'abajura by'abalozi n'ibintu byinshi ntabwo narondora mvura n'ibinshi Aimable yarambwiye ati hari umuganga ngira ngo tuzajyane rwose ati njya mbona ukunda kwereka abantu kugira ngo nabo bazamumenye kugira none se ko mbona wibereye mu kwinywera inzoga uramufasha rya inzoga y'abakuru turi abakubwa kuko nibo bambaye uburenganzira bwo gukora ibintu niyo bambaye inzoga niyo urewe uraitwa Aimable unaitwa nani jewe nitwa Aimable Focus Aimable ikibazo ufite ni ikibazo bohoki vuga ni umukobwa nigishije mu mafaranga y'urushoro ariko rundi muhungu wamutwaye Jego umukobwa wigishije amafaranga y'urushoro arangiza kwiga ararangiza mu mafaranga y'urushoro Jego uyu mukobwa ni mugore ni ibyo namutumye igihe amamagaraga yarabigwaye wabizangereza uyu ni mushiki wanje ibintu amubwiye ngo ndibuzane nabizanye wambwiye ngo nzane iki walizanye narizanye hano tura avango ninzane n'amazi ngo nze ndikuyanywa Jego uzana ijyo njenda kunguja kwina na bantu ndenda kupira wetumia hapa sana ufuka fanya dimene umushire ngorode Jego shira Jego nina utie umuba jaje chiflaga mule salama za kurosa maloni na sabasabanye bakama bichufungu tia vyote vuga ikibazo ufite urashaka ngukorere iki vuga kubera ko yendira amafaranga yaramfine kugira ngo wamundogeshereze umukobwa ushaka yitwa vuga amazina giwe yitwa Florence kati mukorere iki tumufanye nini umusari asaraje yajerwa mu mande yambaye kuki mukunda kugira bugome mwebwe vuga iki ndakindi urushaka nico chaka sira amafaranga nabwiye uyu mushiki wawe hano sira yote ndaboya kwanze wewe uracha kuzana ibintu bya kubana hano ibintu by'abakuruti hano Mumfashe umusaza jewe ndamugufatiriza n'ibindi narabigukoreye ncatetabwo nkora y'ibintu moja mbili tatu hapana ni rimwe bikaba biragiye mu faranga ngo 50 bihumbi 50 biruzuye bakubwa bajeje aho kibula bagabo muri salongo sokola tubanuri atubatobanye murebe ikibazo cy'umwana uyu mukobo mu muye isomo atazongera kukwangiriza abantu abalira ibitu dore yariye bufaranga bawo umwana none se mugandagira ngo nkwibarije ayo mafaranga kubuye naze mwibase kuba kuri bebe sobanuye nk'ikiburi Jego nukugira babone inzoka yabo babone ko bayibonye kuko aya ndabwa yanje n'inzoka y'abakuru ndabo ari yanje iri hano none se ubundi muga Jego uburi yagagiye kugenda bagiye kuyajana bayaguriye akayoga ka none se ayo mafaranga niyo nje numva bakunda kwita ngo umufuragiro Jego niyo mafaranga ya mufuragiro none se mu buvuzi bwanya basobanuye nk'iki nyine kuba bakuru bayatwara ndabukwe buba batabonetse inzoka Jego
mu gushyingura njye numva bavuga ngo habamo n'inzoga Diego banara karaba hii ni inzoga ya bakubwa ni inzoga ya bakubwa ariko muga njyewe ndashaka nkwibariza mbere yuko mbaza Aimable Diego Aimable kuki uhisemo kugira basarisha uriya mukobwa kuko nta n'umutima nawe ugira nimba umuntu aguye mu cyene ni ngombwa ngo uhemuke Nese urumva namukorera iki imyaka namaze ndi gukora ndi kumukorera urumva iki ni kintu numvishe kumwicisha bitari ngombwa ahubwo muri kundinza iminota irarangiye buretse iminota wewe irarangiye reka amagambo yawe sana ya mazi na kutumye shira muno bwana fanya mbio ese mugaya amazi wekiye kuyakoresha iki none bwa subiri wewe nawa izana maboko yawe hano moja b ta ne ta sit kuko na nusu achilia leta kibeleti achilia hapo aya mazi umukobwa mwasangiye inzoga musangira n'amazi ndabona mwarakoze n'ayandi mabi ariko jewe ndabonje Aimable wegera inyuma gutya twereka abakunzi bacu ibyo muganga agiye kugukorera jewe ndabonje akina n'abantu icyo gihe naragitakaje kuko nabonye ari abantu babagome tu batu babagome muga kayo mazi yatse ubu nukuvuga jewe ntabwo njambesha ntabwo batazaja bagira ngo ni ubu nashakaga kungira jewe ntangire akagakogwa nkajane jewe ubu ndabwo cyakina n'abantu baca bakora ibintu bidasobanutse jewe akagakogwa ubu kwera kwisaka natumuka tu ibindi muzabimbaze hanyuma ibyaje ndabirangije wabibonye ulaja kumva amateka jewe ndakonjambesha yego muga Diego kandi uzongera kuzana ibintu by'ubugamba byo gupiga jewe nzakuvuna nzakwereka ili agombera mubi jewe ndakonja kina na watu vite hivyo je nakakombye kutumia pana kucheza na watu najua mbonye ibyo ukoze mbona amazi nazanye kiwa mubonye wewe ntabwo mubonye kumbi yarari kwiruka mu muriro kiwa ntabwo mubonye wewe namubonye jama hati pa kwanza fanya ndio jama kupira jama chendi ntabwo umuntu tupinga hano ntabwo mubonye kumbi yarari kwiruka mu mazi ntabwo mubonye namubonye ibintu chaka ni biki ubukumbaza kuzubwo bubazo bwa fake we tuzongere gukina na jiwe ugasigaye nzayakuzanira ryari je uzayaza ngenda numara kubona biba umuntu wawe icyo washakaga yibyarangiye uyita uzana ubwo bufaranga jego nzayara umushiki wanjye yazanye jego ndabindi ndagusezereye kwanza tahapo yego taha nakire n'abandi ntabwo ariwo ndetse gukorera wenyine reka manzi ndikumva n'uyu ari guhamagara reka manzi mwitabe jego ndakumva jego jego te muri Amerika naho turakorera hiyo ndakibazo umugore wawe ngo bimeze bigute jego none se muga jego umuntu wo muri Amerika mumuvura gute kuyu ngwenda mbonye mumuvura ku maso abo muri Amerika mumuvura gute dekamba jego gihe umugore wiwawe wewe reka ngo ubwire ikintu kimwe ugiye gukora jego ndabona muri kubyuka jego nyoherereza ifoto yiwe ibindi ndaje mbikurebere vuba mu minota itarenze ibiri wongere uhamagare wohereze ku WhatsApp sawa wari uri kumbaza ngo iki abantu muri Amerika mubavura gute abantu bo muri Amerika turabavura twebwe tukorera ku isi yose kuko twebwe n'ububona nicaye hano ndi muntu kuindi saa ndagomba n'umuntu twe dukorera ku isi yose jego rero bisaba iki kugira ngo ufashe nk'umuntu waba uri nko muri Amerika gukenera umuntu wo muri Amerika iyo mfite ifoto y'umuntu washaka gukoresha cyangwa amatsinda giwe ibyo biba bihagisha
pita bikora nkamukemurira ikibazo ubundi akanyishura abonye ibyo mukoreye kuko abari kure urumva umuntu uri kure agomba kubanza kureba akabona ko ibyo yari gukoresha ribyo cyane nta muntu tutambura twebwe ndabo watambura turagukorera tu ibindi bikaja badala bivuga ngo mwebwe muramukorera n'amafaranga bakazatanga mu nyuma yego kuko abari kure none ko abari kure twabonana gute yego kuko nabo yatwambura twamumanika nabo yatwambura ntabwo yabambura yego atuhereza amazina yiwe cyangwa ifoto n'ibindi bikaza ndashaka ro nkwibarize muga ni iki cyatumye muza kuvurira mu Rwanda mugasiga iwanyu muri Kenya twebwe twaje nk'abantu baje mu Rwanda twicururiza ibintu bitandukanye bya biato n'ibindi ariko turavuga kuko ni umuryango wacu niko kazi ko kuvura uja ukora kuko tutuye mu Rwanda nta kibazo turavuga hose ni gukora kazi ko gufasha abantu yego nk'indwara waba uvura mbere twatangiye tuvuga hari ikibazo abagabo bajya bakunda kutubaza mu makomantere batubwira ati muzatubarize muganga nk'umugabo ngo ufite igitsina kigufi buriya gishobora kwiyongera hari umutima wamuha kikiyongera igitsina kigufi ubu icyo twamumarira ni ukugira agire ubushake bwo kugikoresha none ibintu igihe udafite ubushake bwo kugikoresha nubwo cyaba cyakavambe ndato cyaba kimumariye ahubwo twebwe tumuha muti kikagira imbaraga zo gukora akazi cyagenewe ntabwo tujatongera bitsina yego ubwo bivuze nk'umuti se mwamuha nk'umuntu ubwo yaba arongora nk'iminota nk'ingahe ubundi nk'umuntu muzima arongora nk'iminota nk'ingahe umuntu muzima arongora kuva kwa minota 10 kusubiza hejuru tena kaja iongeza pana kugira ngo arongore huyu munsi arangize minsi 3 hapana turamwa hapana kugira ngo abe ikintu cyo kumva aribyo kirangamiye gusa pana gukora ibibindi ariko akagira gushake tu ndagira ngo abakunzi bacu baze kuza kutwandikira muri commentaire batubwira ukuntu abonye muganga rero muganga ikindi kintu nshaka kukubaza nk'abantu bo mu bihugu byo hanze baba waravuye ni nk'abangahe ni nk'abahe ni benshi nabona barakuko mvita mu Australia ngagira mu Amerika nguko ubonye no yamamagaye tena ngagira ni benshi dobo hanze turabakorera cyane yego murabakorera cyane Emabo turi kugana ku musozo w'iki kiganiro nkura mukobwa aramutse akiza akamenya ko ariwe wamurogesheje ko wabonye ko wazanye itangazamakuru hano uzabyitwaramo gute wa muhungu none se ko atari njye wamukiye ko wamukiye niba mpamukiye ubwo se nk'igitekerezo nicyo kurogesha nk'umuntu ugikuye nka hehe buriya kuba bari kubajije ngo hitamo icyo wamukorera mpumburisemo ngo bamurogeshe ngasare yiyambura ubusa ibyo byo niyambura ubusa byo birakumarira bibaye rikube ko byabaye akiyambura ubusa bizatuma umuryango unsanga amafaranga nakoresheje bayagusubiza nicyo kintu uherereyemo gusa nta n'ikindi muga turi kugana ku musozo w'iki kiganiro gira nawe nk'ikintu watubwira icyo nababwira jewe nuko tutakunda amafaranga kuruta abantu icyambere dukunda abantu tukabakorera ibyabo kuko nabonye batu benshi bakunda amafaranga kuyarutisha abantu ariko hatari abantu ntabwo amafaranga ntacyo yamara twebwe dukunda abantu kuruta amafaranga ubwo icyangombwa nuko bakwemera tukemera kubakorera ibyabo kuko ibibazo ni byinshi ubwo amatelefone njanitaba nuko n'ubunyafunze ni menshi bose bavuga bibazo ariko uwashaka kutugana yatugana uwashaka tumukorera ari kure twamukorera ndakibazo nta kibazo kiba kibiri ashaka rero nibarize mushiki wa Emabo ubundi wagiye kumenya gute uno muganga impamvu nazanye umusaza wanjye kuri muganga mbere yaramvuriye amvurira neza niyo mpamvu narinzanye umusaza wanjye none se ko nawe mbona uri umumama ukaba ufashe umwanzuro nk'uwa musaza wawe mukaba murogesheje umukobwa kuko murumva mwebwe babibakoze bitababera ikibazo amafaranga twamugwaniye twebwe turayeho musaza wacu impamvu twaje ni ukugira tuzarebe ko twagaruza kuko ntabwo twe tuzi ko yakoresheje ibyo bintu we yagiye gucuruza ajya kwishyurira abandi amashuri muga ndagira ngo rero udusezerere kugira ngo tutahe tugere natwe iwacu amahoro
ariko kugira ngo mbere yuko dusezerera ndagira ngo ugire icyo ubwira abantu bazifuza kukugana kugira bavure. Ngicyo nababwira nuko nabaha namba ya telefone ubundi bakaja bahamagara ushaka kutubonana tukabonana, ushaka kumpamagara chaka ari kure ngabo akambwira. Muga ndaza kuza gufata nimero zawe ndaza kuzishyira mu kiganiro hagati kugira ngo umuntu wifuza kugana azakugane. Tatibazo. Okay, amahoro y'Imana. Ubwo se mu bapfumu uravuga ngo amahoro y'Imana abane na? Twebwe ntabwo dukorera shitani kuko dukorera abantu ibibazo byabo, kuko icyambere nuko tubakemurira ibibazo. Twebwe wabonye hari ibintu by'ubupfumu nakoze. Ariko wafasha amazi mbona amazi aratse. Amazi kuyakwa kwaka nuko njewe nuko bari bambwe ngo nsaze ngongorere umuntu ikibazo. Ntabwo nuko amazi kwaka ni miti nashize ikigo. Okay, Imana none komeze namwe kubana namwe mwawa mpfumu. Kigo murakoze. Sawa, bye.